Моя дочкой милою в родительском дому, а нынче все постыло мне, не знаю почему. Iya ka ang manglas. 4 o'clock. Ibigay kabrikan na ulo sa kumanakapс Dan kayo sa may sakalik kapil panalikaps Iso pagkabag klase piider yan kap En ali represses wadras alapay taps Ati pumisa ka sa tingsin na yung date kong Nawaro blak bigay rusti ka sa date kong Dibit kasway ang kalahit suiray kong Eso paskara na narepas sa ray kong Magatuwi ay kong Ay kalafa bayong Anak ko papas ko na kaya alablay from Isa suti ka sa misya pa sa spuso Napakatipatas na sukses ka kalay kong Puso may visba, sigaran di sila kas May bruma ko plakapat, kamay sugi klas Suwang na sa say, ubis ko na jera direk Ay krepe ko ay kan weekend zo die kasay Kom je in mijn hoed, scooter klap met different weapons Ik vraag die vader voor genade, hij is mijn daily mission Ik get de birren van mijn brains, is een smith in mission Las je BS in die studio, Sint-Julie sessions Mensen roep mijn glaas, baas, dek geroep en straight kaas Zet ik rippers, gouwe blinds van ik hit baas Digital creator, hou op Facebook, maar ik paste Klassie, biezen, flowers, 100